So hey guys, welcome back to my new video of title kay thamay lawin sanman khana teng video tamo. Dini hingke Independence Day. Narok jotono Happy Independence Day. Hingke vlog naitong di paya sak. So guys, tabuk ang thangtongo rasta facing main road yang sakawang ke police camp chini nokbai nangjagno garano ayang ke hospital loktongo gitar ke di police rong ni gari wo kotala thepajak India ni flag yang ke hospital road hospital thangai genero naitong ni so guys tabuk ke school facing phaijak yang pataga rok letisa kanaya pemani emang ke main road na di sugen parat na tumang ay site na di view tabuk ke ang bisingo haboy na ya ayang pataga lauzak borok masipano paya ko student rok tabuk ang thango ni rok nok nongai gana ro tabuk ke ang thangtongo na di yang pataga busmai rok school besok foto sini kebanang SS school yang dari main road ni view Hero song class mark ayo 11 12 इनके guys tabuk ang free wifi kya ini no facing view na dito ni imo hingke sini para direct nang na di police convoy tabuk ke yang hospital lo nanya pemani hospital lo bu pota tese ko nurse masa samkai to ke guys tabuk ang no thang sinai tai kisane pore tai kisa jaga thanai naitong di so guys tabuk ke song haino hai thangka ani loge phaijak obijit ani ro shotting thani ro bano reng pheng ke bagui nani obai thanglai naitong di tabuk yang sopajak mo hingke santikali asom English medium school na program chalitongo kesong kisa naina hine batakata surai rokhano borok presented tongo yang nali so guys narong kat khai ma phonogo copyright claim phani amboi tabuk ke sung not